Laku apa Dul? Ada tak santai mat. Dari dimah. Tahu Dul, kocok-kocok tangan nak. Cukup cukup orang mat. Aku tangan nak minta tulat tuh Dul. Kapan teh beli aki bah ngamuk. Yo, cek karo lato mat. Meliaki berempat karo. Tak ada mun sekalian dukale Dul. Cek tangan nak je ngabi make petok tulah tuh nah. Oh, tak tahu munde iya. Pak! Apa tong? Pasti kan lara kaki sehat arat. Aku ropa gerung-gerungun aja. Kemalatu-latu nah. Abah iya tong, nama yang meliakil deh. Kemal. Saya nggak cek pelang pole loh. Tukun firun tak jual tulah tu pole. Iya nggak juga Dul, tangan nak. Mun kedung roter kening lang-lang. Ya munde ya nan kaki cetek ning main ke kebun binatang mat. Arap betul. Ya teko minta macan, teng paruwet kaki semakan. Tahu, tangan nak muntah ngemuk sehari Dul. Corak tak aku besang. Bener can pepatah mat. Buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Maksudnya Dul? Ya anan kaki dia kempurna kaki di masa lalu. Saya nggak kaki lambek muntah minta sering ngamuk. Kan lah tau TV kaki Dul. Cak yang sampai judul film judul tereka jo. Dia juga ngelatang laku Dul. Ya syukur mat. Mun kok ben kaki ya sinta arang korang. Tunya cukup. Anak andi. Ete beng pudin. Salah tandi tunya. Kita di anak. Keng yongko Dul. Kok tuh nih serga pudin. Kasaan pah karola ku atokar ben binin. Ya mun kasusing aja lebih banyak mat. Jelentung situ ngah. Bisa berjia. Sekapinnya dari pangeran. Iya Dul. Cak yang kok boy sila kok cikere jen ben malam. Awak ki ibrit ning situng. Pas karola ko arasanan boy kana. Ya ala ko apa boleh din. Muna pol ke pol ngari ya. Sepaling lemah ya arasan din. Kaki dari din. Dari Roma mat. Ikere sa sompek pas keluar sekali ngangin. Apa kala sompek teretan? Tahu cak nak kaki ruah. Mungkinnya belancar keluar ke dalam. Odi cak kelak ruah. Ya kaki tak lah tahu tibi apa tang beban odi ria mat. Din, engkau bermat tinggal tahu din. Kentino ya gitu kepeker. Malay kaki ben bini tak tukar melolo din. Mun engko benik bini la tenang boy Dul. King cacana tatang ke ben le si tak tenang kang ko. Ijo ki di ngaki din. Nyaman lo di atatang ke. Tahu kana. Engko asli cek teronan di keturunan. Bahkan kok sampai another. Mun parengin tak hajat kok haji ya. Tang sangkolani cuala kape. Pola ada iya din. Kaki amit ke binin nah. Abini apa oleh? Pola hari cekin kaki bodi bini si nomor 2 ruah. Mun saya keterong kok lah kare ngaji ya mat. Keng tak bagi bini. De badan karo teti tokar. Kak, iku bayangke kopi ya? Tak usah. Kopi melolot ada tobuk. Terus kaki minta apa? Mari latina. Minta anak kaki bisa ya. Kak, bener kok tak bisa beri keturunan. Tapi kaki cek pas ngelero aki kok malolo. Maka engkau pada teron dia keturunan. Malah aku mun kok ben kaki mateng pada saya kirim Fatihah. Terus siapa sekelerong? Engkau. Di benih kaki kia kak. Oh, cek ku abina polebi kaki tebaki. Sing kaki tibi tak bisa beri keturunan.
Ya wis, mun kaki kecewa kak engko, polan saya tak bisa beri keturunan. Tak apa-apa kaki mau nabinya boleh. Tapi engko sabar. Ya Allah, paring ni kaulah keturunan ya Allah. Daerah melek, kaki mereka periksa ya. Mari kak. Apa kewacan dokter? Mak nondo lek. Jawab apa can dokter? Engko saporan na kak, engko encan dokter lah tak bisa ngandung lah. Apa? Ketika kerja mandul. Mun kok ben kakri ya sinta arang korang. Dunya cukup, anak andi, bang pudin, salatan di dunya, kita di anak. Keng yongko dul. Kok tuh nih serga pudin. Kasaan pah karola ku atokar pun binin. Ya mun kasusing aja lebih banyak mat. Jelentung situ ngah, bisa berjia. Sekapinnya dari pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa takfilana biha min al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ila al wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ma'il mamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki Cong. Engki kiai. Masuk Cong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Enom nak. Engki kiai. Allah. Beda apa, Cong? Aca bis pamator kiai. Iya nak. Yang on tua barokan na kiai. Abdi na samangken tepak yuji sarang pangeran. Ujian aropa aki tak bisa agaduan keturunan kiai. 5 tahun bule berkeluarga kiai. Cuma sampai samangken sombong tanda-tanda. Encan siapa kaki sih tak bisa ambil keturunan dia? Cepon dokter kiai. Cong, dokter dia cuma perantara nak. Seperti penentu dari takdir manusia. Pakun saya kok besar. Dan pada benar yang sakit. Dokter ya cuma bisa nampoi. Saya mah beres, pakun pangeran. Engki kiai. Teti Cong, kakek ben bini napa pasrah. Pasaper. Para aja serona ke pangeran. Insya Allah teka hajat. Kau le sampai agaduan niat kiai. Keangkui abini boleh. Saking teron andi keturunan kiai. Cuma kau le izin dari nek bini. Akhir atau kar kiai. Patang nyala aki. Astagfirullah. Kakek dia orang yang di ilmu Cong. Kau tuh bisa narema ketakdir pangeran. Mun kun pola na kakek saya tak tuli beri keturunan. Lantas pas abinia pole. Pola aja benih jalan keluar. Apa boleh sampai atau karan patang nyala aki. Na'udzubillah. Keng Cong.
Kata sabarna kaki ben bini nek dalam ngadepi ujian ria. Arupa aki kata terima anak kaki kata diri seko besak. Teti muncan engko kunci na beda telo. Situng kaki pasrah, dua kaki sabar, telo aduh pas beringi kalaban ikhtiar. Kiai. Maya nona. Din, binin kelenger. Arah apa tang bini, Bu? Bini sampean nika pingsan di gele, Pak. Pingsan arah apa, Bu? Bini sampean nika kayak ngandung. Nika kehamil lagi udah. Tadi cek dari pala kora sarah kelun ki. Cak kerja kaki, Bu. Pala keng congkok kaki ya. Pelan kau tak khili mandi keturunan. Tanpa nikah menabi sampean tak para jajan tore kanto. Nikah tes peke gadis 2 berarti rajina sampean nikah positif hamil. Alhamdulillah ya Allah. Tekah hajat ya Allah.